Šta se danes dogaja tu v dvorani Varčeslav Lisinski in kaj je to za vas pomeni? Pomembno budući da smo doživjeli barbarski kraj, zločinački kraj Jugoslavije. Na ovim prostorima i u Hrvatskoj i u Sloveniji nije se desilo nešto novo. Kad nešto završi, treba početi nešto novo. Dakle, veliko srpstvo pod maskom jugoslavenstva doživjelo je svoj zločinački kraj i trebalo je početi nešto novo, kao što je to počelo u Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Istočnoj Njemačkoj. Dakle, u Hrvatskoj i Sloveniji nije provedena lustracija, lustracija znači demokraciju, demokracija znači slobodu, a Hrvatska je bez slobode nezamisliva. Hrvatska je bez slobode nezamisliva i ovdje će se etičko sudište zauzeti za osudu onih zločina koji su počinjeni u partije Tita i Jugoslavije, a koji nisu procesuirani. Hrvatska ne može postati dijelom Europe ne poštujući rezoluciju Vijeća Europe 1481 o osudi totalitarnih komunističkih režima. Sve dok to Hrvatska ne napravi, ostaje, nažalost, u balkanskoj krčmi. Dakle, ovako, danas će biti govora o posljedicama politike vladanja zločinca Josipa Broza Tita, a ta posljedica je sljedeća. Ima 600 grobišta u Hrvatskoj, 900 grobišta u Sloveniji, još više jazovke, hude jame, lajburzi, križni putevi. Ovaj narod ima pravo na istinu, naš će jedino istina spasti. Nama je potrebna pomirba na istini, a pomirba može biti tek tada kada zločini počinjeni u partije Tita i Jugoslavije budu procesuirani, što nažalost u Hrvatskoj do sada nisu. Hrvatska i Slovenija tonu u jedan komunistički mrak. Halo Ante, nema uvijek politiku, vidim. Evo ga, može. Živli. Tonu u jedan komunistički, daću vam još kasnije, mrak jer nije provedena lustracija. Hvala.